Umunyamakuru Theogene Manirakiza wamenyekanye mu mwuga w'itangazamakuru mu Rwanda by'umwihariko ku muyoboro wa YouTube witwa Ukwezi TV, biravuga yuko hagana ku itariki 18 z'uku kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2026 yaje kuba ahunga igihugu cy'u Rwanda yerekeza mu gihugu cya Tanzania. Ni nyuma yuko yagiye avuga yuko cyangwa se mu mashusho amaze iminsi ari gutambaza ku mbuga nkoranyambaga ziwe, avuga yuko yahunze agasiko k'abantu bashaka kumugira nabi, cyane ko muri za mvugo ze n'ubundi zisanzwe zirimo ubunyamwuga bwinshi ndetse no kuvuga aziga, aho n'ubundi yagomeje avuga yuko hari bamwe mu nzego za leta bagiye bamubangamira, ndetse bikaba bivugwa yuko cyangwa se akakomeza yitangariza ko bari hafi no kumugirira nabi, hanyuma agahungisha umuryango we n'ubuzima bwe kugira ngo batamugirira nabi cyangwa se intego biyemeje batazigeraho. Uyu munyamakuru kandi Theo wamenyewe nka Theo Ukwezi ni umunyamakuru umaze igihe akorana n'inzego zitandukanye, cyane ko amaze iminsi amakuru akunze gutangaza hari amakuru yibanda ku gutanga ubutabera, gutanga ubuvugizi ku baturage ndetse no kugaragaza ibitagenda neza. Abanyamakuru bakunze gukora cyangwa se bakunze kugenda muri uyu mujyi w'umunyamakuru hanini bibanda ku gutanga ubutabera no gukora ubuvugizi, bagiye bagaragara mu bibazo bitandukanye aho bagiye bavugwaho ibyaha byo kubogama. Gusa leta y'u Rwanda yo ibihakana yivuye inyuma, ahanini bishingiye ku kuba umunyamakuru ukoze inkuru nk'iyi ngiyi igaragaza ahantu hakeneye ubutabera cyangwa se hakeneye ubuvugizi, aba agomba gutanga ibimenyetso bifatika cyangwa se icyo tuzi nk'ibimenyetso mpuruza. Uyu munyamakuru kandi yahunze nyuma y'uko hari abantu rwose byavugwaga ko benda kumuhitana, ndetse akimara kugera muri Tanzania yahise ahungisha umugore we n'abana be. Magingo aya ngaya akaba ari gusohora amakuru amenamo amabanga gake gake, cyane ko mu gihe akiri mu Rwanda hari ibyo yirengagizaga ndetse ntavuge byose, cyane ko yari umunyamakuru n'ubundi uri mu mujyi w'abanyamakuru bakora kinyamwuga. Biri mu bintu n'ubundi byatumye uyu Theo Ukwezi afata umwanzuro wo guhunga igihugu hanyuma yerekeza hanze y'u Rwanda. Uyu munsi wa none akaba ari gusirikira ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hantu hatandukanye, by'umwihariko ibitangazamakuru byinshi byamugarutseho, aho n'ubundi bari kumugaruka mu nkuru z'umutwe ugira uti Theo Ukwezi yatorotse igihugu. Manirakiza Theogene n'ubundi usanzwe umenyereweho umwuga w'itangazamakuru, yatangiye gukora umwuga w'itangazamakuru mu mwaka wa 2013. Magingo aya ngaya amaze kugira umuyoboro wa YouTube acishaho amakuru atandukanye, umaze gukurikirwa n'abantu barenga 550 hafi 600, ukaba ari umuyoboro wa YouTube uriho amashusho arenga 4000. Magingo aya ngaya bikaba bigaragaza neza ko afite abantu benshi bamukunda kandi bamukurikira. Theo Ukwezi ukunze kugira ubunyamwuga ndetse no kuvuga imvugo ziziga cyane cyane zirimo zijimije zirimo ubwiru, agomeza avuga yuko rwose atigeze ahunga u Rwanda habe na gato, ahubwo yahunze agatsiko k'amabandi cyangwa se abantu bashaka kwigira nabi ndetse bashaka no kumugirira nabi. Ndetse agomeza atanga inyunganizi avuga yuko byakabaye byiza hari abantu mu itangazamakuru bagiye babazwa ibibazo cyangwa se ibindi bintu by'ibibazo bateza muri sosiyete, kandi leta y'u Rwanda bibona ntibahane, kandi byagakwiye kuba hari zimwe mu mvugo bakoresha n'ubundi ziri mu bigize ibyaha. Nshuti bakunze mudasiba kubana natwe, nimba uri mushyashya hawe isanze ni Taifa Rwanda, komeza udukurikirane ubane natwe umunsi ku wundi. Njye nitwa Taifa, ndashimiye cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.